Hari dah iya deh. Ben kalasa di titang bini. Ben barok toro oca ya. Angkeplah roman tibi dina. Roman engkau ya roman ben kia. Iya lah kak, engkau toro oca ke Keng dah iya deh. Engkau matoro ke ben. Ya bela di titang bini ya. Ben patoro oca kan kok. Mun biru dan kok kutu biru deh ya. Mateo di engkau apa candaan? Iya deh. Partajo ke ben. Ya mun dah ya. Majulah lebu lah ada ya. Kok mandi kok. Siapa yang engangan? Ya. Ya, apa kopi aku punggi panas, enom dulu. Iya, Dek. Kok bunga ode biban Dek? Lah, detik bunga andre mayu jik pada jaga. Lama lolong kok si abini bila Dek. Esaken bitang bini. Romoro tada apa langsung minta pesa. Derem maceretan gila romas masa pede ya derem maceretan tambah ben bimba. Ceretan dah iya Dek. Potang jangan kok tompok. Demba darso lagi menolong. Kok ki mikir lagi ya Dek. Derem resolusi senyaman. Dek remah ben aku keluar mas. Di pola pendela lena. Lah aku diem Dek. Aro laku kebalik, goreng. Berarti laku bangunan berarti. Be iya mas, apa todus ben. Iya todus Dek. Tapi Dek rumah boleh. Iya lah kok hanya tanya ke tangkap cah. Makas nemu laku. Juga kok anu ya, mangga ya. Iya lah mas, kerjuli nemu. Iya. Dek, engkau mangkat anakku. Iya lah mas. Banteng ateh nang Roma. Kok selandu pak kelakuan kok agak bener kowe. Iya lah mas, tengah telinga jalan. Iya. Kok jalan ni? Nyari di remes. Ada kang, kok arah masih nyaman di ben. Ben minta apa bayi etorot tapi kok. Marah deh. Korocet ban siap minta pesa ke lagi nah. Mungkin sorat kok nangkung kepil. Derem. Iya lah kang. Siang gue. Iya. Iya lah mana. Halo mas. Iya Dek. Kok seporan nang ben di mas? Masa pora ben. Baca nang kau saya sepora. Ya lat ngirim pese gue ben. Tina lah mas, kok tak butuh yang ngaji ya. Kok lah mau kuk odik di benda yang meloloh. Maksudnya apa jadi? Kok minta pesa setia dia. Mun masalah sorat, mari iyo urusin dah. Ben kung karo tanda tangan. Mari jelas lagi gue. Beni ide iya cara. Benar apa permasalahan? Setiap mayu pada jaga. Odi keluarga dia kok biba anda nama langgeng saya terus. Iya deh. Mak pasti ya besakin benar bedek kurir ngaruh. Mesen apa ben? Iya kak, engkau mesen pelatih beda. Jarang ben lah sekut entar ke pasar. Mak ki benar mesen ngaruh. Mun ke pasar dulu kak, kan sekalian belanja. Keng sersang kok dia ben. Enggak sih jangan boros deh. Masa ya seminggu tuh ngabi 2 juta. Kak pas tong hitungan deh, iya masalah besar ben kak. Yang kok berhitung-hitungan deh. Mun pada ngekakan, pada ngeketabung ruah. Bede bukten deh. Mun nggak ruah. Bereng-bereng si tak iyan bi ben si beli. Mun dah iya deh kok deh. Kok tak kuat belum cai ben. Bah, mak pas tak kuat ben kak. Kan ben aja janji masa nang engkau. Ambula deh, tak sakit jeng lancengin. Kemak kok yaki kurure ruwet setoran yaki banyak si tak nyetor ya.
Bah, mau ngaji apa camba anak kak? Sambil meni orang nangkok. Aba iya cet beni urus nebaan pun berat ke Roma. Saya belum enjoy gua. Jalan gua kak. Dan jalan. Pak Sugeng rumah. Pak Dani mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa lo kak? Antanya kan kok benar sebentar. Tidak ada kok. Ya, ada apa mas? Apakah benar dengan atas nama Mbak Lastri? Oh iya benar. Oh, ini ada paket Pak untuk sampean. Oh, berapa totalnya semuanya? 135 Pak semuanya. Ya tunggu sebentar mas, mau ngambil uang dulu. Kak, minta pesen kok kak. Aduh deh. Lebih saya boleh. Coba lama beri bingkok. Ada lah kak. Ini beli apa? Ani bende. Engkau rebeni kun puto ngakan, puto perawatan, puto mas-masan boleh. Mendang bener beri sedaya kakak. Ngecer boros songko bende. Masa beri daya tak ada. Beri daya tak ada. Tak kuat kau belanjain mun benda jadi melulu dek. Soro lagi betul berburu ke beli. Tak kelar je ngatasin bu Andre. Makin besen macan lo ubar. Bah, an pasti mungkin masa lalu nengkok. Mata ngomong gitu deh. Jaringan benda gelia bese. Kira-kira kan tau bese kok. Yo, lah kesakit mungkin selambe. Setia tanggung di apa can been lah. Ya mangkana dek. Ben batur ocak kan kok. Munda iya. Ada kok repas. Lehor. Ya marah kan mabesen kok majar pakai di luar. Kayaknya saya enggak ya. Ambuin kok repas. Iya. Ya usah. Tang di maboy, bende, mak merak aku jalan melolo. Di pasar kok kak, abis jam 8 ya, biar mereka lebih. Enjak ba Andre deh. Mak merak aku lampu melolo saya jam. Engkau ria kak, ala kebeen. Terus mas seneng abe. Engkau ala keparman abe, tato mana seneng. Setia aku gede besar. Lanjut kau seneng abe. Iya dek, bean seneng. Muneng kok senep. Nggak bisa senep kak. Justru mun seneng gini kan wajib. Ala kurir ruwet dek saya lebih sedek. Mun bean berak tahun mah ada. Ah, matong bitongan deh iya ban kak. Muda ya tak kuat kau di biban. Harap dek. Tak kuat penuh di bingkok. Iya cep, engkau tak kuat di biban. Bantong bitongan lalu sampai se. Cek saking peser yang kuider bener bi bende. Engkau tak masalah cek. Cek ring beun lopot online ke pasar. Ada tekun pese. Aduh kak, ben masalah dulu. Engkau tahu, ben berak pola pese yang engkau. Hari yang kok benih ke berak dek. Cek saking pese aja yang kuider bener bi beun. Berak kelampi menolu ban. Aduh kak, ambu cerita prolo. Ben mentah terima pese yang engkau. Pese yang engkau lah. Bah, oke dek. Jijit si peketer rokok dek. Kok tak kuat di bener dek. Sekarang saya benih tanah di kok ban. Ring ben ngampung nang dina. Ontur ban saya ban. Bah, iya coba. Ini tak nengak kau. Mas Perman ba, Dede? Mandi ki ba keceki mare. Pola yo loka. Mabaan dek. Skoran ako kak. Maksudnya apa nasa pora? Ko abeli ya kabaan kak. Apa dia beli dak remeng dek. Beni lau di senang ban bidak kau.
Kau tak bunga bidarso kak. Wah beli ke beun. Seporan aku dek. Beun lamba ati nang kok demi darso. Seteng kok bedeken tena beun lah. Cek tak pertaje kok. Sengkok sedede di bini na Mas Parman, Mbak. Sekoran kok kak. Ternyata dunia tak bisa jadi koran. Kak agui odi kebungaan. Sekali lagi seporan kok kak. Manter beun odi bunga seterusnya. बुला देना मुझे बेवफा तुझे तुझे जीना है मेरे बिना सफर ये है